Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Iti ibasa ti Proverbio kapitulo 15 bersikulo 9. Kagura ti Apo dagiti arami dagiti dakas sa tao. Ngam ayatan na ti maysa a tao nga agaramid iti naimbag. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan kinapudno ken Pangaasim man, Marjorie. Napautangan na kiti kwartam. Masakit nga min jaburidok ko. Nakaro ti uyak na. Kasta aya. Mala, ingkay pa-check up kaasimat. Iso apautangan na ko ma. Uray 1,500 laang. Tabayadak to. Sa bagay, nangina ti agas ita. O sige, ikan ka. Takaasimat ti anak mo. Agyaman ak, Marjorie. Agyaman ak, unay. Anya? Impautang mo di igatang tako maiti bagas? Wan lakay. Maasya na kaming kini Marjorie. Nakaro ti uyak jaburidak na. Kat awan kwartada. Iso nga impautang kun Unay kan? Sa bagay, kuna namut ket di abayadan ng tumatla ang adagos. Ala, sana bali nga rodan. Umutang ak lang iti boss mi. Isun na ti igatang ta iti bagas ta. Wan lakay. Jakmat ngaminin na pagkadkadan ni Leia. Sana bali, ta nakatulong kamot iti karubam nga kasapulan. Kasyan na kadi ang Marjorie balasang kaw. Tay kanak iti isa ang kaw. Apay, awan bagasyo na Petra? Ala, aguyak kayo pay. Ay, wen nga road. Ngam saan abalin da ito'y uikaw. Tinapatag at ako makanag. Tadyak makatrabaho, taag kapsutak matad. Talaga ka di nga awan kabagyam dito lugar tayo, nana. At da kasinsin kaw, di ta kabagibang nga ilay. Ngam awan mo't lati maitulong na kanyak. Taimot dayjay. Kasta ka di, nana. Ay nasapay agmay may sakay ti kalapaw mo. Awan mo't nga rod anak mo, ta single ka mat. Wen nga rod. Nagbabawi ak asaan anak asawa iday. Ita, awan anak ko ang mga iwan kanyak. Ala, umay kayo pa'y nga rod, nana, tamangan kayo. Amangan numabisin kayo. Ay talaga, amabisinak balasang kaw. Sige, Ay, mangan kayo pa'y nga rod. Sakbay nga ikan kayo, iti isa ang iyo. Kompleto da ito yan, Nana Petra. At damot din si daan nyo dita. ay na, agyaman balasang ko. Nana, in kayo man iji health center. At damot doktor ijay, no aldaw ti Merkules. Ipa-check up yu day ta uyak yu. Ay, awan mo't la igatang ko iti agas ko pasang. Basta in kayo agpa-check up. Katsyak ton ti gumatang iti agas yu. Ay nga. Ala, Nana. Madi abay-bayan nyo day ta uyak yu. Ang mga noan yan to pa'y ti pagbanagan day ta. Da kayo matla ang ti marigatan. Ay, nakaimbag ka tao, Marjorie. Nalakit adda maitulong ko, tumulong at Nana. Ngam no awan, ay katpasensya Agyaman ako unay iti kinaimbag mo. Naimbag ka unay balasang ka. Anya? Umay kaagkit daw iti kape kan asukar? Ay, huwag ko ma, Leia. Makakap
kapiak nga main. Gamawan mo't makape. Awan pa yan kanag. Tawan bagas ko. Iso nga oray kapila kuman tikid dawag. Awan! Ah, Awan kape mi. No kayat mo tag kape, diin ka gumatang ijay store. ay, awan nga rot kwarta, balasang ko. Iso pang asiman, tapagkapyan na. Tapno mapudutan kumamay, tirusok ko. Ay, pumanaw kan tatais ko. Tawan ti maitad ko kan ka akape. Day talag daw, dawat ti amom. Agkasapulan na kita iti kwarta, Leia. Umutang ako ma, nada kwartam. Tapag-enroll di anak ko. Anya? Ha? Kundi adal ti anak yung maawan mo't gayam kwartayo. Ne, apay nga akasta ti saom. Ibagam ano adda mautang ko wano awan. Sana kasta, ngagsao ka pa iti makapasair. Awan may pautang ko. Awan mo't lagay may pautang mo. Ngem kunamlan asino ka nga adu ti kwarta na. Nagbidutak gayam iti kinamangan. Nagkunangamin nga umay ka ditoy. Sige, inakon. Awan mo't gayam kwentam akasarsarita. Sakalan na laing, nadda ka sa pulam iti karubam. Anya? Ay na, napsuga kitimpakan mo kanyak, Marjorie. Kasi kayo mo't ngamin, tatais ko. Ay na, nasayaat ka talaga. Nasayaat ti aramid mo. Pinakanak ka mabisbisin. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na, tata. Kan ikan kayo pa itibagas nga isaang iyo. Kagat-gatang nila kay ko ti may sakaban abagas mi. Iso nga ikan ka. Tapno adda isaang mo. Ay na, nasayaat ka unay, Marjorie. Niapot Diyos, ti agsuban iti kinaimbag mo. Wen tata, kanayon abin bendisyonan nak ti Diyos. Gapo iti ipapaay na asalon at mi iti inaldaw. Adda kwarta nga indulin ko, Manong Victor. Inak ko maibang ko inton bigat. Nagsweldo nga min nila kay ko. Ken adda tay sigod an naurnong ko, nga iso ko mati ibang ko inton bigat. Pabuludan na ko maiti 5,000, ading ko. Takurang te pag-enroll ti anak ko. Ag-college nga minay. Kasta ay ha? Kita ang man lang agpaisoan niya. Adda gaya mon anak mo nga ag-college. Talaga ang nagbiit ti aldaw. Wen nga rod. O sige Manong, mabiit lang nga rod taikan ka iti utangam. Agyaman na ka talaga kan ka, Marjorie. No di ka po iti pautang mo, saan ko maanak ka-enroll di anak ko. Pagyamanan at naira na nga adda indulin ko. Ngam ni Leia, ay sus, di na mo ti tumulong iti karuba na. Sala na laeng, no da kayat na. Nagsaupay iti makapasair, idi umut-utang nila kay ko kankwana. Ngam di mat nga rod ng ted. Aya, Ay na, sala na laing dayjay, no adda ka sa pulan na itipada na atao. Agam no awan, saan na ka napagan ano? Awanan bibiyang na itipada na atao. Uwan nga rod nana. Nagalas na talaga ti ugali na. Idinto tayo di, kat inmay da kim mamang iji balay mi, idi intayab ti bagyo ti bubong ti balay da. Pinakpakan mi da sa nga pamilya. alabay amon, ang mga no talagang awan kwarta na. Iso adi na kay pinautangan. Uray kumaa. Awan anyaman na. Timadi, kunana kano kanila kay ko nga agpapaadal kami iti anak mi, ngam awan matgayam kwartami. Ay na, kasta karot ti ugali na. Nakalaslastog no adda kwarta na. Agam no awan, uray di na am mo at hawa masabat na. Isuman na, sana utangan. Alabay anyon. Nana Dora, yagyan jay tinapay kan gatas agat-gatangag tain nakon. Well, sige. Mabit lang at isupot ko. Sige, Nana. Marjorie, bakit? Ituloy ko sa ti agabro di Korea. May mayat no agabroda.
Sigurado ka? Diyak ko makayat. Maya dayo kada kayo a pamilyak. Ngam para matlaan kada tayo dahito nga ramidag. Ala, makaammo ka, lakay. Sa bagay, kalpasan ti do atawan, ag college tumutan ti inaunang anak ta. Kasapulan tanto ti dakkel a kwarta. Wen, kahit day tapay nga ro ti may sa pampanunutag. Sana bale, tadamat ti tumulong kanya. Tulungan nak te kasinsin kong agtrab-trabaho matlayang ijay. Sige, lakay. Noan niya ti pangadang mo, iso ti matungpal. Imposible ang maka-abroad ni Edwin. Kitaon tayo Anya? Apay, saan ka amamati, Leia? Pangalada ngay kung may ti kwartada. Kat pada mo't ida ang mamirmiraot. Di mo ida tagibasitan. Kan maysa, uray pada tayo ida amamirmirao, tasaan akaskan ka, ti ugali da. Anya? Nalastog ka. Ako nam no ada ikarit mo iti biyag. Saan analastog akaskan ka? Nanay, ang mga no agpinudot kayo Isardan yung raytan. Si Kaleya, agawid kan, tadi kay kat agapa. Ay, siya akong ti agawid nana. Ang mga numaaringan, nak, iti kinalastog na. Sika ati lastog. Kundi pangadal kayo iti anak yo. Ngam awan mo't busbusan yo. No di kay kat agraraman Anya? Ay huston ko nakmat. Mala, agawid kayo kit din, ijabab palayaw. Diyos ko, saan mo ko maabaybayan ti asawak, anapan ijay Korea? Tulungan ko maiti trabaho na. Kan ipaay mo tinaldaw asalon at na, Diyos ko. Sapay ko mata na saya at ti pagtungpalan ti ipapan ni Edwin ijay Korea. Para iti pamilyami, apo. Nanang, nagsakit ti ulog. Ha? Nasakit ti ulo mo, anak. Dapat-dapan ka man. Ha? Nagbara ka, anak ko. Nakabarbara ka. Mabit lang, Inak mangibaga iti agas iti kaaruba. Taawan agas ditoy. Tapno makatuwar ka, alagos. Ay, awan agas ko Marjorie. Kasta ka di. Leia, awan ngamin kwarta kita. Pabuludan na ko ura igatang ko laang iti agas di anak ko. Adda kwartak dito'y Ang adamot pang usarak. Iso adi ka mapautangan. Anya. Aday ta anak ko. Nakatumar ka matlaangan iti para-bara. Mabitla ang tabanyusan ka Tapno ad-adabo mabati baram. Di ka nagsangit anak ko. Kalpasan ang mabanyusan ka, mabang-aran kan to. Mabitla ang tinak mangala iti pangbanyos ko kan ka, ha? 37.5. Ay, agyaman, Diyos ko. Bimabamot lang ang tibara ti anak ko. Kasto unay adanag ko itayan. Nakaturogan ti anak ko. Bay aklat ta maturog. Marjorie, imo na daklatan tanakaluka tiri daw yo. Umay ko ito day ti ginatang ko nga agas para iti bara. Ha? Amok akurang day ta inted ko nga agas. Iso anapana kung gimatang iti may sapay abote. Tapno sigurado. Agyaman Dora. Pulos nga mingawan kwartang igam ko ita. Ada kwartami, ngam adamat ijay bangko. Jakpay na pan na i-withdraw. Kasano nga rod ang mairwar mo, kat agbara mo ta anak mo. Asi kaswampay nga umuna ta anak mo. Agyaman akan ka, Dora. Nasaya at ka akaaruba. Wen ata nasaya at kamot akaaruba. Daytoy panang tulong ko kan ka, kat nagbasit abanag. No ikumparam iti panang tulong mo kada kami. Ti panagpautang mo iti kwarta kada kami. Iso basit labanag daytoy Marjorie. Kan talaga akasta ti agkakaaruba agti tinulong. Ay nalakay,
Pagyamanak ta kanayon ka na sa lunat. Day tati kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Mangipaw itak man yan iti kwarta. Tapno adaramatan yung kadagiti anak ta. Wanyaya, kumusta dan? At dadaamin iji pagadalan. Nasaya at damat, lakay. Ay kat, day talaing ti agas ti pambandog ko dito eh. Ti mamuak ang nasalunat kayo a pamilya. Wan lakay, naimbag unay ti Diyos kada tayo. Ta ipapaay na ti salun at tayo. Di ka agdanag iti ipawpawit mo, ta sa anak agastador. Ibang bangkok ti daduma a kwarta. Makamukalatan bakit? Ngam nas ka nagatangan yung dagiti kasapulan nyo. Saan mo nga imimutan dagiti anak ta? No kasapulan dati sapatos, igatangan latay da. Wan lakay, kasta ter aramidak. Ngam adalat tamot ama ibangkok. O sige nga Rod, umawag ak tumanin. Ipatpatag kayo a pamilya. Ipatpatagda ka mat, Edwin. Di Diyos ti mga iwan kan ka di ta Korea. Dora, pangaasim. Kuyugan na kumamangipan iti anak ko iti ospital. Agtirtiritir gapo iti sakit ti tiyan na. Ha? Pangaasim. Anya, kat nilakay mo ngay. Awan ita, tasaan pa yasim mangput manipod iti trabaho na. Naidestino ngamin iti Pampanga. Ta iti ayan ti main office da. O sige, kuyugan ka. Ha, day talaga yan. Maopera ti anak ko. Maopera ti appendix na. Sa payawan na pulusan ti kwarta. Tanaigatang ko iti kasapulan na ita ti ospital. Kasano nga rudan? Pangaasim, Dora. Bantayam ti anak ko ta inak mangiremedyo. O sige, agawa ma. Tanasgan ang maopera adagos ti anak mo. O adtoy, alaom da iti 15,000. Bayadam to inton adda kwartam. Nukurang pay umay kantolat ta. Ay na, agyaman ako unay, Marjorie. Naimbag ka unay. Managtulong ka. Sorry Sorry iti kinadakas ti aramid ko. Nagdakasak. Husto ti kunada. Analaingak nga da kayat ko iti pada ka tao. Ngam no awan. Diyak mat idaam mo at tulungan no kasapulan da ti tulong ko. Kat itata nakaamiris kan. Sapay kumatagbaliw kan, Leia. Tati Diyos, kayat na anasaya at ti aramid dagiti parsana. Ayaten na ka ti Diyos no nasaya at ti aramid mo. Wan, amok itan, Marjorie. Amok itan.